Guys nang tini punuk nai jata Tripura Gramin Bank ko chung baba hai ke complain khlainai. Age kunu khetrao na di tamung tabung ni jorawo to kabang Kokborok no bank ko thangi rang tisaya. Mane Aadhaar bai fingerprint bai ke rang tisao. Ga amahai jorawo tomung no rang ka thangi thangka. Server dawoni bagai net hamyani bagai. Bak je kunu karone mane nini rang ka tangi thangka hangga Tripura Gramin Bank ni mane finger bai rang tisatani panang thun Google Pay Phone Pay khaipan panang thun tomung no nini rang ka tangi thangka hangkai boba haike a rang no chungte se phirobi na hana tui o tini ni video jeta mobile banking complaint form ni rok nugi makana Tripura Gramin Bank ni inko obojo to branch no cholibo guys abani bagi tam khainai o jaga name of account holder je borok ni mungai a bank account nika a borok ni eke account number o jaga fill khlai renai inkai nang je transaction khlaimani abo jeta IMPS da khainai EPI IMPS mane nang account number bo sogoi kebono rang transfer da khai inkai o jaga tit maridi inkai nang Google Pay Phone Pay khaika kai EPI o jaga tit maridi nang IMPS khaika o jaga ni nang Google Pay Phone Pay khaika o jaga khaidi inko jaga sawa transaction type tick F right o jaga sawa out what in what ne o jaga sawa o jaga wa inke o jaga out o jaga tick mat khaide out what inga transaction ID inga ID ang o jaga screen no phunugui rika transaction ID ko oma hai jeta nang transaction khemani yagalo transaction ID ni phayo ID no jaga box sogoi ridi gai Aadhaar berang kani phurubo jeta successful ba failing mani a je transaction ID o jaga o box sogoi ridi ingai RRN number hingga kai jeta o rang withdraw khaipru ba rang nang karna nai phuru cash withdraw khaipru ba failung phurpano a jaga RRN number tongo a tomono o jaga siridi box sogoi value date hingga bo date ba bo tarigo nini a rang katang kha ba rang habyang kha ba pending kha a date no jaga box sogoi ridi hingga amon yagalo transaction amount nang busuk rang transaction khaimani ba busuk rang nini katang kha a amount ro box sogoi ridi hingga tei claim amount hingga rang nang busuk manana a jaga je bosoka a rang remon 10,000 ka 10,000 or 10,000 ma sinai hingga jaga sawa transfer bank name hingga nang sabono transfer khlaika jodin transfer khaikai sido hingga nang transfer khaya hingga kai o jaga sina nangya hingga aboni yagalongi tam khane oro date sidi je date nang o je from no nang fill up khai tongo a date no sidi hingga oro you faithfully nini bumung sidi obo hingga kai jeta for office use only omo hingga office rok use khainai hingga guys rok simon kana jeta bobo haike sung complaint khlainai Tripura Gramin Bank ni tomuno rang ka tangi thanga hingga website hamyangai ba server dawanangai tomung no nini IMPS ba EPI Google Pay Phone Pay khaipa nong thun o complaint mo from baina joto kam cholibo all in one mo complaint from Aadhaar card berang tisa thani pano nini failing thaka ba pending thaka customer nirang pay tinga mane phailia a borok je rang rene agent thani phailia pheba customer ni je rang bani ni rang ka tangi thangka hangka kai nang tam khainai nang complaint ma khainai tindi ni bisingo phan rang phaya hangkai o form no Gramin Bank o thangai Tripura Gramin Bank o thangai sanai nai nang o form no jomari phuruo Aadhaar card kaisa xerox ridi ti bank account kaisa xerox huinai omono bank manager thanio joma de kangka kaino 24 hours ni bisingo nini a rang phainai 100% nini rang tesa kipili nang manphinai guys nok tomono o video no sajagi tong hangga kai tam khane like khaina tak pogdi ti busuk sajaka sajagi comment box thani comment khlai sari gaitinin baga sukno haina next video ma like jotna na hambai bye